حتى يؤمنوا بآياتنا التي الرحمن بذل لا تؤتي شفاعة والخير ولا ينفذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كيف أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل الأبدان يبيت لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون جنات بالنخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما نزيل ومما لا يعلمون وآية لهم الليل والنهار فإذا هم مسلمون فالشمس تجري لمستقر لها ذلك العزيز العليم والقمر قدرناه منازل لتعلموا قدير للشمس بنيها وتدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا ذريتهم قال شاهد من نسمع يقولون وإن شاء الله ولا صديقا ولا ينقضون إلا متاع إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا لو يشاء الله أرحمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم جلدنا إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من تأذنا من مرحبنا هذا ما رأس الرحمن وصدق المرسلون إن كانت صيحة واحدة فإذا هم لدينا محضرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام رب الرحيم واختاروا اليوم أيها المجرمون علقها إليكم يا بني آدم ألا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يقولوا هذا صراط مستقيم ولقد أضلهم كثيرا فلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتتبعوا بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا صراطا حسنا ولو نشاء لمسناهم فلا مكان فيما اختاروا فيها فلا يرجعون ومن أمرهم يسر الخلق فلا يعقلون فكلمناه السر وما ينبغي له إلا ذكر والقرآن المبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا ظلمنا لهم مما عملت أيدينا مالكون فذللناها ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون
مهتر فلا يأتك قولهم إلا نعلم ما يسرون وما يعلنون أو أن الإنسان سماه لنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الأرض وهي رميم أنساها أو لا بحمد الله ولكل هلك عليم الذي جعل لكم من الشجر الأرض نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يهلك مثلهم فلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذات الغفران منك الراحمون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاتك وذكرك الله. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر يحدثك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. فحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكم عليها وعليها نموت وعليها نموت إن شاء الله تعالى من الآمين آمين. لا إله إلا الله 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 لا إله
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. فلك وعليكم كل مثلا منه الله وذكر من قبل هؤلاء السلام الله يغفرهم ويرحمهم ويسلمك برحمته والدين ووالدين خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس إلى جنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه وكافئا مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترتقى ضامن عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك رسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا حسين وفله وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم ما حللنا من لا إله إلا الله سبحانه وبحمده قلنا يا الله يا الله ما صلينا سلمنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة في هذه التربة المباركة في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها بكرم ثواب الذكرى إلى رسولنا شفينا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه ثم إلى رجل رسالة أولاد المكرم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سالة أولاد المكرم على البقي وأهل زنبل الفرج أفضل أجمعين خصوصا من سالة أولاد أهل حضر مخصوصا سيدنا مولانا محمد الله من النساء بل الله أحمد سيدنا سنة ألف بن الله محمد سالف بن علي بن أنه خلق قسم سيدنا محمد بن الباد وأوصني وفريم سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم فجين مقدم محمد بن علي بعالمي وأوصونهم وأفرهم سنة علي أمن فقسن أمن البهدي وقال جماعين وصول وحسن محمد مولد دويلة سنة عبد الرحمن سكاب أولاد جماعين سمال حسن من محمد بن حسن من الله محمد بن علي بن مريم محمد بن مريم محمد بن مولى عيد الأصول وأفرهم سنة بقى سكر من المقدار علي بقى سكر عبد الله بن سلام الأكبر وأصول وأفرهم سنة عبد الرحمن المكاشفين والحبيب بن عبد الكريم العدل والحبيب أحمد بن جهل بن محمد شاب الأكبر وأوصولهم وأفرهم ثم نفرج شبكة مسالم وسالم شبكة مسالم كل من بصر الأمار الكرم والطاشر بارس بن شار بن تجبار بن عبد الله بن محمد العداد وصول وفرعين وجميع ساداتنا لأبي كلهم أجمعين ثم إلى رجل أولاد من أهل طلب بن دار السلام كلهم أجمعين
susan saarat naglim kun ahlin gubah amal bisya walai kandang kawan walai sebagian wahli kembang koci wahli bapak syafir sebagian salib wakal umum ahli gubah terhadap usulihim wa furahim imam lagi bin Muhammad bin Umar bin Yahya wa thumma ila wakal umum hadal jihad susan saarat umum ahli bab salam ahli gubah ar-riyad gubah gandul kanduruan ahli gubah Abdurrahman bin Nawar ahli gubah Hamad bin Hasan al-Habsi ثم لنحبي أحمد بن الأكاب وكاب الكاب وكاب من أهل هذه التربة كلهم أجمعين ثم إلى خصوصا من جلسنا في تربة الإمام عبد الله الحبيب أحمد بن حسن الحبسي الحبيب علمه الباسل عبد الرحمن بن المنور ورحمه عبد الله بن سلام الكاب وأصولهم وكل كاب مشايخنا وأساتذتنا وعلماؤنا وصلاحنا وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل الاطلاع بين أيديهم اللهم اجعل لهم من النار وحجابا لهم من الستر من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وانهم اللهم لك في قبورهم روح والريحان والبشارة والآمن والفرشة والرضوان واجعل قبورهم روضة من الجنان اللهم أعد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم علومهم كرامات نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم ثبتنا في طريقتهم اللهم دخلنا في زمرتهم واحشرنا في زمرتهم اللهم ارزقنا محبتهم وارزقنا كمال متابعة لهم اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنت الذي وقفت لنا هؤلاء أحباب بجلوس بين يدي أوليائك ولنا حاجات ولنا مطالب ونعمل عملناها ونسألك يا الله بركة هذه الزيارة تعجل لنا بالبشارة والإشارة واقضي حاجاتنا أجل والدينا أجل مشايخنا أجل إخوانا صبرنا أحبابنا وعد علينا يا ربنا من بركة هؤلاء الأولياء المقربين اللهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ومعافاة من الفتن اللهم يا محول الأحوال حول آلنا والمسلمين سار البال الخاص إلى أحسن الحال لا أجمل الحال بحقك يا عزيز يا مطال وبحق مولى بلال وهؤلاء الرجال اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سابقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اقسم لنا ما قسمت لعبادك الصالحين من كمال الإيمان واليقين والتقى والعفاف والرضا وارزقنا كمال متابعة باطن وارزقنا التقوى مع الاستقامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعد من مجيبات الندم يوم القيامة اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان بلينا رمضان اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان بلينا رمضان اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان بلينا رمضان وأعنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Teman-teman maju ke depan, penuhkan depannya, maju yang belakang naik pojok, yang di belakang naik ke atas, maju nggak ada orang lagi, nggak apa-apa. Penuh, maju. ألا يا الله بنظرات من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرات من العين الرحيمة تداوي كل ما به ألا يا صاح يا صاح لا تجزى وتجزل وسلم للمقادير أي تحمل وتهجر ألا يا الله بنظرة إلى العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض السقيمة وكل راض بما
وهب المولى ودبر ولا تسخط ضرار رب العرش الأكبر ألا يا الله بنظراه من الآية الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر ألا يا الله بنظراه وكن فائز وغافر ألا يا الله بنظراه ومن أهل السماء ألا يا الله بنظراه أهل الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع لا نستريح طهار ألا يا الله بنظراه من العين الرحيمة تداوي من أمراض سقيمة الدنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ألا يا الله بنظراه رحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة ولا يحرص عليها فيها أعمى البصيرة علينا الأذى لو كان يعطينا الأذكار ألا يا الله بنظراه يا عين الرحيمة تداوي كل ما فيه تفكر في المدفنها ألا يا الله بنظراه وفيك فرحناها يا الله بنظراه وفيك اللهو لها يا الله بنظراه ثم توبى لمن منها تهذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار ألا يا الله بنظراه من العين الرحيمة تداوي يا رب يرحم الله بالله سكينة يا عين جهدي بدمع من تساهل الآيات الحبيب الذي قد كان نازل ألا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة في المرابيع وأمسى صبر راحل وأمسى القلب والبال من بعده مقدر ألا يا الله نظراه من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظراه كل الأمر لله ألا يا الله بنظراه ولا يبقى سوى الله ألا يا الله بنظراه الشاركات سائر رحمة البر وحياهم بروحه رضا ربي وبشر ألا يا الله بنظراه من العين الرحيمة تداوي بها ساداتنا شيوخ عارفونا وأهلنا وأحباب هم بقلبي نازلون على يا الله نظراه من العين الرحيمة تداوي ومنهم بالسرائر فؤادي قاتلون بساحات ترب حامين ذكي
يا الله لنظرة يا بخت من زارهم بالصدق والدر إليهم مختلقون ومطلوب تيسر ألا يا الله لنظرة من العين الرحيمة تداوي كل همين من أمراض سكينة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه عدد الأنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنير بها كل مطلوب بجاه النبي المحمود وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنير بها كل مطلوب وعن النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنير بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنذبنا بها في سلك سلف الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنذبنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنذبنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته
واتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وعلى بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. Pegang aja dulu, kertasnya dipegang aja dulu untuk kita baca yang doa terakhir insyaallah. Barangkali ada yang mau ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wa a'anahum 'ala fi'l Allahumma lil khair wa a'inna 'alayh. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majelis zikir ziarah seberang ulu. Rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Allah, lakal hamdu ya karim. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita tetap kemampuan, diberikan kita kekuatan untuk bisa duduk bersama di majlis yang penuh berkah ini. Yakin-yakinnya penuh keberkahan majlis kita ikhwan. Duduk bersama di dekat magam para awliya Allah. Ditambah lagi dengan cucuran hujan yang sampai saat ini pun terus diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang mungkin tidak diizinkan Allah dengan bermacam uzur, di antaranya uzur hujan ini, mereka tidak bisa hadir. Tapi bagi yang memang sedikit niat, punya niat sungguh-sungguh untuk hadir lalu tidak mampu hadir karena bermacam alasan yang Allah jadikan, maka mereka insya Allah tetap mendapatkan bagian daripada ini ziarah. Dan yang pasti yang kita dihadirkan secara jasad di tempat ini, insya Allah mudah-mudahan batin hati kita pun hadir bersama-sama di tempat ini akan mendapatkan jauh lebih besar lagi insya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah adanya majlis zikir ziarah yang kita hidupkan kembali di bulan Rajab ini pun mudah-mudahan ini bentuk wujud apa yang kita pinta dalam doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balaina Ramadan. Ini salah satu bentuk wujud berkah yang ditambah oleh Allah. Kita kembali dengan izin Allah menghidupkan majlis zikir ziarah. Mungkin malam hari ini dengan keadaan hujan kita tidak seramai, tapi bukanlah tujuan ramai untuk ziarah. Kita yang hadir tempat ini insya-Allah mewakili kepada saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir, dan kita pun menjadi wakil atas keluarga kita yang kita memang menghadirkan mereka untuk bersama kita insya-Allah taala. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kebiasaan baik yang kita lakukan di majlis zikir ziarah seberang ulu ini, kita akan sedikit mengambil keberkahan membaca kitab dari kitab Ayyuhal Walad. Judulnya Ayyuhal Walad, wahai anakku. Nasihat ini dari Imam Ghazali kepada muridnya yang meminta untuk memberikan nasihat khusus buat dirinya. Maka terwujudlah ini kitab. Kemarin kita telah bacakan beberapa pertemuan tentang dialog antara Imam Syaqiq al-Balkhi dengan guru beliau Imam Sirri Sikti rahimahullah ta'ala, yang mana beliau duduk berguru tidaklah sebentar dengan waktu yang cukup panjang, kurang lebih 40 tahun lamanya beliau duduk, dan beliau telah menghatamkan begitu banyak kitab-kitab. Lalu beliau menyimpulkan dari sekian puluh tahun beliau duduk belajar dengan menyimpulkan ada 8 poin penting yang pokok beliau dapatkan. Sampailah kita pada malam ini pada faedah thaminah, faedah yang ke-8, halaman 13. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, sudah dapat insyaallah yang bukan kitab, ya silakan ikuti. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Pada poin yang ke-8
beliau mengatakan, Imam Sirri Sikti di hadapan gurunya Syaqiq al-Balkhi, beliau mengatakan, anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhlukin, ba'dhum ila dinar wad dirham, wa ba'dhum ila al-mal wal muluk, wa ba'dhum ila hirfatin was sana'ah, wa ba'dhum ila makhlukin mithlih. Fata'ammaltu fi qaulillahi ta'ala, fi qaulihi ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrihi, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Fatawakkaltu 'ala Allah, sadaqallahul azim. Fatawakkaltu 'ala Allah fahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Memang judul kitab ini Ayyuhal Walad, ya, tapi isinya Allah ikhwani, kita yang sudah bukan walad, kita ini sudah ngaku jadi bapak, yang sudah ngaso dewasa, ternyata mendengar nasihat ini merasa berat, bukan gampang. Nasihat yang mudah-mudahan dengan Allah pendengarkan kepada kita, mudah-mudahan kita diberikan Allah kemampuan untuk mengamalkan, mengambil bagian daripada nasihat ini. Nasihat yang ke-8, beliau mengatakan, Sirri Sikti radhiyallahu an berkata kepada gurunya, inni ra'aitu kullu wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluk. Aku saksikan kebanyakan manusia ini, kebanyakan mereka, masing-masing mereka itu bersandarkan dalam hidup mereka kepada makhluk, bertawakalnya kepada makhluk. Apa itu makhluk? Kullu masulullah, semua yang selain Allah itu makhluk, ya, termasuk jin, termasuk malaikat, termasuk binatang, termasuk manusia, termasuk hewan, termasuk kepintaran, akal, kecerdasan, alat, kecanggihan, segala macam lah yang ada. Kullu masulullah itu makhluk. Aku saksikan manusia itu kebanyakan mereka itu bersandarkan kehidupan mereka kepada makhluk, bukan kepada Allah. Mereka bersandar kepada sebab, bukan kepada musabbibul asbab. Musabbibul asbab yang menciptakan sebab-sebab itu Allah. Manusia bersandar kepada sebab, sedangkan sebab itu adalah makhluk Allah. Kita tidak bersandar kepada makhluk, kita disuruh bersandar kepada musabbibul asbab, khaliqul makhluk, yang menciptakan semua makhluk. Nah, aku saksikan, kata Imam Sirri Sikti rahimahullah ta'ala, orang-orang kebanyakan manusia itu bersandarkan kepada makhluk. Ba'dhum ila dinar wa dirham, sebagian merasa ngerasa aman, ngerasa pacak, ngerasa segala macam lah kehidupan mereka tenang, aman, tentram dengan bersandarkan dengan duit yang mereka miliki. Ini banyak Allah ikhwan, ya, sampai istilah kita ni dalam kaidah yang sering beredar ni, kullu bisa bil fulus kullu syai' mulus, bil fulus mulus. Kalau ada duit segala urusan gampang, ya, seakan-akan duit itulah satu-satunya yang bisa melancarkan seluruh urusan kita. La wallahi ikhwan, anak pernah berjalan sama si Kak Sohib kita ini, masya Allah, sekarang kan pakai apa, GoPay apa sekarang, segala macam pakai duit GoPay. Pas turun di warung belanja, GoPay dak katik di situ. Uji tukang warung sekian, mana duit cash dak katik, hampir dak jadi belanja. Ya, duit ada di ATM dimasuk dusun dak katik. Fungsi dak duit yang jadi ATM? Dak fungsi. Ya, duit banyak, tapi kalau uang yang jualan dak katik. Nanti punya duit banyak, jangan cari macam sekarang nyari minyak sago. Ya, entah banyak hujan minyak lagi. Itu duit banyak, aku mampu beli 1 ton minyak. Sekarang datang ke pasar 10 dulu, 7 dulu, ada dak minyak? Dak kate, tidak jadi mulus juga. Ya, orang bersana kalau ada fulus gampang. Ya boleh jadi ada urusan nanti bisa sogok manusia. Ada orang-orang yang tidak mau disogok, orang-orang yang anti sogokan. Tak semua fulus itu bisa menjadi urusan kita menjadi mulus. Cuma sebagai manusia ngerasa macam itu, bangga. Ya, berapa banyak kita kalau berjalan ngawak duit, aman sudah. Memang kalau kita nak berjalan dalam perjalanan dimanapun, apalagi keluar kota, termasuk disunahkan kita membawa bekal. Tapi bukan kita beriktimat dengan bekal. Sudah aman, ATM aku penuh, kartu kredit aku ada 4, aku gawak galau, je kita. Ya, duit ada. Belum tentu itu semua bermanfaat untuk kau. Boleh jadi itu tidak akan diberikan Allah manfaat. Dengan apa? Banyak kita sudah mengalami sering kali. Ketika ente dengan bangganya ngawak kartu ATM baru masuk ke bagian mesin ATM itu, pas pencet-pencet ternyata ada kerusakan. Tak pacak nagih duit. Masih mending tak pacak duit. ATM itu dekat pula malah. Nah, duit hilang, ATM
hilang, tak dapat duit. Ya, yang pakai gesek-gesek, belanja ternyata gesek pak di sini kata geseknya, minta cash kami duit, saya tak pacak juga. Ya, yang punya duit cair ternyata misalnya dia datang ke suatu tempat, ternyata duitnya ketinggalan. Wah, kada macam-macam. Ya, macam-macam Allah takdir. Kadang-kadang kita dengan bangga ngawak duit 100.000. Ya, anda ingat dulu waktu kita pernah umroh. Kita tak paham ni, tak nyambung dulu. Awalnya duit 100 real. 100 real itu sama dengan hampir 700.000 harganya. Belanja roti gego cuma 10.000. Ya, pas mayar ngotok orang kah. Oi, kata duit kecil apa bahasa kita ni. Ya, sesip tak berjadian belanja. Macam kita belanja bakwan di Mikok menjadi 100.000. Sesip ujung jualan lagi 4 lembar kau beli, aku dah kata sosokan. Tak manfaat duit 100.000 nanti. Ngapu? Aku dah kata sosokan. Kalau kau ada duit kecil, beli. Kalau tak kata, sudah tempat lain. Subhanallah. Duit tidak selalu bisa menjadi mulus. Cuba aku juga manusia kebanyakan bangga dengan duit. Kalau ada duit itu pasti mulus. Tidak. Kaidah itu tidak selalu. Ya, kaidah itu tidak akan berlaku selalu selamanya. Tidak. Ba'dhum ila dinar wa dirham wa ba'dhum ila al-mal wal muluk. Sebagian dengan harta dan kedudukan. Nah, Allah ikhwan, kita kadang-kadang begitu juga. Kenal bapak fulan, kenal pejabat fulan, kenal polisi fulan, tentang fulan. Sudah urusan itu gampang. Aku kenal si fulan di pojok itu. Oh, aku kenal si fulan di tempat itu. Aku kenal si fulan. Ternyata mereka yang kita kenal itu yang sempat ngomong ke beb, pokoknya ada apa siap beb, kami beb. Ternyata pas kita butuh, tak pacak dihubungi. Pas kita butuh, maaf dan beb, bini aku lagi sakit, aku tak ajak mentu. Tak manfaat juga. Kedudukan kita dapatkan belum tentu itu bermanfaat. Karena Allah yang menghendaki segala sesuatu terjadi, tidak terjadi. Ada orang bersandar dengan kedudukan, bahkan sampai berebut dengan kedudukan. Dia menganggap dengan kedudukan segala halnya bisa dicapai. Tidak juga ikhwan. Tidak juga dengan kedudukan itu segala hal bisa kita dapatkan. Atau dengan harta tadi. Wa ba'dhum ila hirfah was sana'ah. Sebagian mereka dengan kepandaian mereka, kepintaran mereka, kecerdasan mereka. Mereka ngerasa kalau sudah cerdas, kalau zaman sekarang ada ijazah. Ya, kalau ada ijazah dimanapun itu pacak hidup, belum tentu. Ente punya kepintaran apa-apa pacak hidup, belum tentu. Berapa banyak orang sudah bertitel tinggi, sudah sampai S1, S2, ternyata masih sulit nyari duit. Orang yang tidak punya S1 atau S2, rezeki mereka datang dengan lancar. Tidak, semua itu tidak. Ya, tak boleh kita bersandar seperti itu. Karena masih sampai sekarang waktu kita sebagian, bahkan diri kita pun sebagian mengatakan kalau tidak sekolah tinggi-tinggi tidak dapat rezeki, kalau tidak pintar-pintar, ya, tidak punya kepacaan kita dapat rezeki. Padahal tidaklah demikian. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Itu boleh semua dijadikan suatu sebab, tapi jangan meyakinkan itulah sebab satu-satunya. Itulah yang bakal mendatangkan kepada kita apa yang kita inginkan. Tidak, semua kembali kepada Allah. Ma'asyar ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Wal hirqah wal hirfa sana'ah. Itu kepandaian, kecerdasan, ya, kemahiran, pacak buat ini, pacak buat itu. Was sana'ah, dan juga sama, ya, bisa bikin itu dengan kecanggihan dan kepintaran. Wa ba'dhum ila makhluk mithlihi. Sebagian mereka dengan sesama manusia, bersandarkan kepada sesama manusia. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala, maka aku merenung tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah menegaskan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka cukuplah Allah akan memenuhi segala hajat-hajatnya, segala kebutuhannya. Karena Allah yang maha kuasa, maha hebat. Manusia sehebat apapun, begitu lemah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jingolah ikhwan, sekarang kecanggihan yang dibanggakan, kecanggihan yang hebat-hebat ini, ketika hilang sinyal bente, pening tak ente? Bertelpon pojok gunung, kadang-kadang jangan gunung, kita nak ke Begayut, kadang-kadang ada daerah nak kata sinyal. Ya apa? Tak kedengaran kau tu. Gunung, repot kita kata sinyal. Ya, ngirim SMS tidak sampai, WA tak timbul. Subhanallah. Kecanggihan apa itu bakal hilang, tak ada manfaat. Subhanallah. Nah, kalau kita sampai naudzubillah menjadikan seakan-akan itu kecanggihan ada nyawanya kita, susah. Sekarang antum merasa kalau ada ikhwan rahimakumullah, orang-orang yang antum yang sekarang mungkin sudah tak lagi nyentuh duit, serba gesek, serba apa tadi, pakai golput, ya pokoknya seperti itulah, ya. Inti ngerasa sudah ada butuh megang duit, ada saja inti. Ini ada saksi kedewek sama Sohaib kemarin tu, pas nak belanja minta maaf, sampai minjem sama mana duit. Ustaz, minta maaf ni Ustaz, ngapa? Yo, walaupun tak baca belanja kecuali pakai duit. Nah, ternyata duit kita laku juga.
Ya. Hamba Allah biasa gasak gesek ya. Nyantai pakai HP kalau main lagi. Subhanallah. Ternyata kecanggihan itu tidak manfaat. Ketika itu tidak manfaat. Ente nak beli itu, kebetulan motor ente rusak, mogok tengah jalan, bensin habis, beli sama budak jual botol itu. Galak dia nak pakai gopi segala macam tu. Mana galak? Aku minta duit cash kata dia. Ngotot lah ente, mugolah minyak dah jadi berdiri. Jadi tak pacak nak diandalkan. Ya, berapa banyak urusan kita ni berhubungan dengan listrik, begitu listrik padam, sudah habis, sinyal rusak, macam-macam. Kadang-kadang kita bangga dengan hal yang seperti itu. Begitu Allah cabut sedikit nikmat itu, hilang, sudah bingung kita. Ya, apalagi, ya maaf, ini semua sentralnya ada kan. Ketika dari sentral dimatikan, mati galah. Hilang galah. Ya, hakadha wa ikhwan rahimani rahimakumullah. Jadi tidaklah boleh kita bersandar dengan asbab, walaupun sebab itu boleh kita manfaatkan. Kita tetap bersandar kepada Allah. I'timad kepada Allah. Manil nu'ani i'tabada bil musabbibul asbab hujibalahul asbab. Siapa yang bersandar dengan pemberi, pemilik, penyebab daripada segala sebab, itu Allah, maka dia akan terhijab dari sebab. Itulah para awliya Allah. Siapa yang bersandar kepada musabbibul asbab, yang menciptakan segala sebab itu Allah, kita bersandar kepadanya, kepada Allah, maka kita akan terhijab dengan segala sebab. Artinya mana? Tidak akan diri kita tergoyangkan, tergoncangkan, kebingungan ketika di hadapan kita ada sebab atau tidak kata sebab, sama baik. Ada sebab, tidak kata sebab, sama baik di hadapan kita. Tidak membuat kita ketakutan atau bingung. Itulah mereka para awliya Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketika dikabarkan, beb ini tak pacak lagi, beb bumi tak katik lagi, sudah, tak apa-apa je. Tidak pening kita yang kebingungan, dia jantai baik, hai insya-Allah ni. Mak mana beb ini hujan dah kasi, dah katik lagi mobil, dah katik lagi tangkot, dah katik ni, katik jualan orang. Nyari makan malam. Tutup, lagi majib, ada yang jualan lagi. Kita kan bingung. Sudah, ada apa-apa, ada bagi rezekinya ni. Ya, macam malam ini nah. Ya, rezeki kita ada di sini. Kita jumlah dikit, makan jadi banyak malam ini. Iya, makan jadi banyak. Ini urusan makan perut, ikhwan. Pemberian Allah juga, karena kita jumlah yang dikit ada, banyak juga dapat balik. Kita pun akan banyak dapat banyak. Nah mungkin misalnya baik, ada kejadian malam hari ini, ada orang di rumah kamu ni lah mungkin. Ya, nak beli nasi, tutup kalau bagung. Datang ke ada yang balik dari sini karena nasi lebih, ngawak balik dia. No, datang nasi ke rumah, nasi kebuli pula misalnya. Ya, nasi dengan hangatnya, dengan lauknya. Subhanallah. Nah, kalau orang yakin dengan iktimad kepada Allah, tak ada ragu, tak ada takut, tak ada bingung dia. Dia punya keyakinan kalau memang rezeki aku ada, pasti didatangkan Allah. Tapi kalau memang bukan rezeki aku ada, mugolah depan mata, bakal dicabut oleh Allah, akan dihilangkan oleh Allah. Nah, kita ni kebanyakan masih bersandar kepada sebab. Wa man i'tamada bil asbab hujibalahu musabbibul asbab. Siapa yang bersandar kepada sebab, pokoknya nak ada sebab, kata sebab tak pacak. Kalau tidak macam ini, mana nak laku? Kalau tidak macam ini, mana nak jadi? Kalau tidak macam ini, kalau tidak macam ini, kalau tidak macam ini. Makai akal kita. Sebab, selalu kita. Kalau tidak ada sebab, tak bakal jadi kita. Kalau tidak sebab, tak akan maju. Tak ada sebab. Nah, orang macam ini terhijab dari Allah. Dia akan terhijab dari Allah. Bahkan dia akan sombong ketika sebab yang dia hidupkan mencapai hasilnya. Dia tak sadar kalau dia semakin dijauhkan Allah dari Allah. Sombong kan. Kalau tidak berkat kita kembali tungguan macam ini, mana nak laku ini? Kalau tidak kita bakal iklan di online, mana nak laku? Kalau tidak macam ini, sebab itu kita nak. Padahal belum tentu. Ini cerita ikhwan. Ada orang jualan lewat online. Online. Dia ngomong, yakin aku lewat ini, lewat online ini, lewat nyebarkan di grup ini, di online ini, insya-Allah banyak laku dia. Banyak laku. Yakin dia. Ini sebab. Subhanallah, sehari, 2 hari, 5 hari, seminggu, tak kata yang mesen. Sudah lewat 10 hari, subhanallah, ada orang mesen, nelpon dia, nanya dia, beb, barang model macam ni, ada tak? Oh ada. Ente nak berapa? Ada. Ente tahu anak jualan ni dari mana? Dari online yang anak iklan anak. Tak ada beb, aku tu coba iseng baik. Aku tak punya HP Android je deh. Subhanallah. Sebab yang dia hidupkan tidak menghasilkan. Orang itu belanja sama dia bukan karena iklan dia di HP, tapi cuma ada insting baik. Kalau Habib itu ada jualan barang itu, ternyata ada. Jadi yang sebab dia punya tidak menghasilkan, justru di luar sebab yang didatangkan Allah. Nah,
Ini harus kita yakinkan. Jadi baliklah kepada Allah. Ikhtiar boleh, menghidupkan sebab boleh, tapi tetap kembali jadi tak jadi di tangan Allah. Dapat tak dapat urusan Allah. Kalau kita nak pastikan kalau sudah macam ini harus dapat. Kalau sudah macam ini pasti dapat. Nah, ini yang dibenci oleh Allah. Angku, sombong manusia macam itu. Nah, kalau memang dijadikan Allah dengan dia punya komitmen dan punya keyakinan, kalau kita sudah jalan ke sistem ini pasti maju usaha kita. Maju nian, dia mundur dari Allah. Lalu besok dia akan sombong. Kalau bukan sistem ini kita jalankan, kalau masih sistem lama, mana kita nak dapat berkat kita mengadakan sistem baru ni? Maju usaha kita. Dia lupa yang jadi kau rezeki maju, menjadikan orang galak ngembek barang sama Allah galah. Nah, ini orang dijadikan Allah tambah lalai dia, tambah tambah sombong, tambah sombong. Ma'azal ahbab rahimani rahimakumullah. Kalau balik rezeki iktimadlah kepada Allah, bersandar kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kita tak usah bingung, insya-Allah Allah berikan segala hajat kita, bahkan di luar yang kita minta pun akan Allah berikan ketika seorang hamba itu benar-benar niatkan, ya Allah, serahkan segala urusan aku kepadamu ya Allah. Maka Allah akan datangkan segalanya. Tapi kalau kita pakai teori, pakai akal kita, wallahi ikhwan, kita siap-siaplah untuk kecewa. Siap-siaplah untuk kecewa. Na'udzubillah min dzalik. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Innallaha balighu amri. Karena Allah yang menguasai segala perkara urusan dia, Allah yang menguasai, Allah yang menentukan, Allah yang mengatur. Qad ja'alahu kulli syai'in qadra, dan Allah telah menjadikan segala sesuatu dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah aku membaca itu ayat, aku pun yakin fatawakkaltu 'ala Allah, maka aku bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Fa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan sebaik-baik wakil petolong yang memberi pertolongan. Faqala Syaqiqul Balqi, berkata Imam Syafi'i kepada murid Sikti Siri, waffaqakallah ta'ala, semoga Allah memberikan taufik kepadamu hai muridku. Inni qad nadartu Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan. Aku sudah baca, kata gurunya. Ulama dulu luar biasa. Ini ulama umat Rasulullah, ulama ahli sunnah jamaah. Bukan cerita zaman Nabi Musa, bukan. Syaqiqul Balqi Sikti Siri ini ulama ahli sunnah wal jamaah, umat Nabi Muhammad yang hidup di dekade kurang lebih tahun 200 ke atas. Beliau mengatakan, aku sudah baca Injil, Taurat, Zabur, kita Quran beda menguasai. Ya, ulama dulu dikuasainya kan. Aku telah baca dan aku telah lihat, katanya, di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, wal Furqan dan Al-Quran, wajadtul kutub arba'ah, dan sudah aku dapatkan dari 4 kitab tersebut, taduru ala hadhil fawaid, semuanya membicarakan tentang 8 fawaid yang telah kau simpulkan itu. Jadi sang murid tadi menyimpulkan 8 perkara dari belajar sekian puluh kitab, sekian ratus kitab, sekian puluh tahun sama gurunya. Ternyata itulah inti daripada kehidupan manusia yang beliau simpulkan menjadi 8 poin, dan itulah isi daripada Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. La ilaha illallah. Hadhil fawaid thamaniyah faman amila biha kana amilan bihadil kutub. Barang siapa yang menjalankan 8 daripada fawaid yang sudah kita baca ya berulang-ulang di majelis kita ini, maka seakan-akan dia telah mengamalkan 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal walad, qad alimtu min hataini hikayatain la tahtaju ila taktsiril ilm wal an ubayyin laka ma yajib ala salik sabilil haq. Nah, kata beliau, wahai anak muridku, kalau kau sudah paham tentang apa yang dari 2 cerita yang disebutkan oleh Imam Ghazali, maka tidak perlu kau nak terlalu banyak nyari ilmu. Yang penting kau pahami dan kau jalankan, kau amalkan. Itulah yang akan menguntungkan kau daripada seorang sibuk mencari ilmu, meluaskan ilmu, tapi dia tidak memiliki amal dari ilmunya tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Untuk pembacaan kitab kita cukupkan sampai di sini. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Ya, balik-balik mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi menjadi suatu nasihat buat kita, belajar kita untuk iktimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah ngatur rezeki, Allah yang ngatur segalanya, kawan. Macam sekarang contoh hujan dari tadi. Ya, wong-wong yang jualan ni pening galau, bingung galau. Ya, wong jualan ni pening galau, bingung galau, apalagi yang jualan es. Ya, dari maghrib tadi hujan, jualan es, ngaut kepala.
Tapi kalau orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan yakin pertolongan Allah akan didatangkan oleh Allah. Ya, tukang es tadi itu jualan, tak laku, sedih dia. Ya wajar kalau nak sedih itu wajar. Tapi kalau orang ngendai es dia bisa laku di bawah wong, boleh jadi. Ya, dia jualan es, ini kejadian bukan cerita. Ya, bukan cerita karangan. Jualan es ikhwan, pinggir jalan Gobak. Dari maghrib tadi hujan, dari sore tadi. Ya, baru laku 5 gelas. Laku baru sedikit. Kedinginan lah pinggir Gobak tadi nunggui. Sedih dia sudah. Ay lokak, adalah kata untung rugi lagi ada malam ni. Subhanallah, Allah nak ngendai laku dia. Tapi lakunya agak tragis sedikit. Lagi kedinginan, dah kata yang belanja sudah 3 jam, kata yang manggil, subhanallah, ada mobil nganyar, nyenggol Gobak dia, nyampak Gobak tadi. Mobil nganyar, hujan ini, lobang tak kejuan, nyenggol Gobak lobang tadi, roboh Gobak tadi tu. Akhirnya juga apa? Bergantian. Ganti berapa mau dia? Tumpah kalau, ya, kalau habis aku dah berlakon, pacak 150 je. Bayarnya mobil 150. Gobak percaya tak padahal. Cuma tumpah es dia tadi, laku Iwan. Laku. Ngapuk mamang itu dia sepanjang hujan berzikir dia. Zikir, salawat, zikir. Ya, serah Allah lah aja. Kalau laku alhamdulillah tidak sudah. Subhanallah. Ya, ini bukan sinewara, bukan sinetron. Kejadian. Ya, senggol mobil tadi, hujan, banjir. Tak nyengok ada lubang, ada lubang. Nganyar, nyenggol Gobak. Gobak kata. Tumpah, gelak yang tumpah, segala macam tadi tumpah. Ujung-ujungnya mobil tu alhamdulillah Allah sudah ngatur ini nih. Allah yang ngatur. Turun dari mobil sopirnya baik orangnya. Ngasup sambang, minta maaf nih. Ya tak apa-apa sudah aja nak ngapu. Nyengoknya tumpah kalau. Akhirnya ngasup bersalah, ditanya berapa galau-galau ni. Nyengai tukang es laku aku. Jadi 150 aku ni kalau laku galau-galau habis kalau. Ya sudah mang. Masya-Allah mentuk dia 200 pula. Nah 50 mbak lama gitu. Masya Allah. Untung lebih lagi ada musim hujan. Jual es. Kalau anak ngatur ikhwan, cuma jangan minta yang macam itu. Ya, istri kalau Allah ngatur boleh saja terjadi. Ya, banyak cerita kalau Allah ngendai. Ya, jadi jangan kita bingungkan, jangan kita sedih. Kadang ada hikmah yang kita tidak paham ya, ikhwan. Ente macam malam ini misalnya kita banyak kita kadang ngadakan acara kawinan segala macam, sudah nyiapkan makanan banyak. Toto hujan dari jam 7 pagi sampai jam 2. Yang kita harap punya hadir 600 wong cuma 60 wong. Nak kemana ke nasi ini? Ternyata Allah sudah takdirkan nasi ini jatuh orang kampung. Nanti bagi ke orang kampung. Hikmahnya luas ikhwan. Ada orang kampung ni tak demen sama ente kemarin pas tunjuk nasi jadi demen. Hilang rasa bencinya. Subhanallah. Ya, berapa banyak dari orang ente ni tadi ada yang nak akan ente. Masya-Allah terima kasih ni. Tak pernah makan ayam kecap, tak pernah makan lemak. Nah, ada hikmahnya galau ikhwan. Ada hikmahnya galau. Masih ada sisa lagi, kemana kelah nasi ini? Sudah kirim ke pesantren itu, ke Darul Aitam itu. Lah jadi rezeki nak yatim pula. Boleh jadi, kalau tadi 500 datang, nasi itu kurang. Nasi itu kurang. Tapi dengan ini Allah yang ngatur segala-galanya. Malah dapat pahala. Pas sudah, nak berbayaran, tukang catering ni, Masya Allah punya perasaan pula. Sudahlah bayar separuh bayar catering. Apa nasi kamu dah laku kemarin tu kan? Jadi tukang catering kita baru bayar DP. Pas nak bayar lunasi tukang cateringnya punya perasaan. Ngapa? Dia nyiap ke makanan tak ada kata yang membeli, ada kata tamu kan. Dia tak tahu kalau kita berbagi tadi tu dapat pahala. Jadi tukang catering tadi sudah balik ke modal bayar jadi. Tak kolu jom memang nak ngambil untung tadi tu. Yang tadinya harus bayar 12 juta misalnya cuma 7 juta. Subhanallah. Nah ini siapa yang ngatur? Allah. Ketika kita bersandar kepada Allah, hal-hal seperti ini akan muncul ikhwan. Akan muncul dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai sini dulu pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan panjang masa rapat kita lanjutkan lagi. Mungkin insyaallah di bulan Syaban kita akan ziarah lagi. Insyaallah taala. Jadi kita baca doa Habib Ma'alim yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين يا الله يا رب دمر اليهود الناكثين للأهد أرسل عذابا دائما على الطغاة الظالمين يا الله يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفاء فرج فيهم كروبنا وارحم جميع المسلمين يا الله وبأهله المرتضى قل يا إلهي بالرضا والقدرية الكبرى ارحم صغار المؤمنين يا الله وبفاطمة بنت الرسول يا إلهي بالغفر والحسن ثم الحسن سلكت بهم الظالمين يا الله بهم يا ربنا سلكت ترد حقنا أعضانا من بلاد يا مجيب السائلين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين الله lana bikin halakot 3 orang satu halakot 3 orang wahai Rasulullah lana bil qabul ya Rabbi salli ala al-muhtar. Ada cucian tangan.